Nagap-gap wamanan. Itayan di bruha nga kula si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem. Ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Aguli magkakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito silet. Talasem. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, Ada manan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang ngayon nga ipagpagak. Asinaamaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan na na. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mo. Sinaamaw. Takon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung pal mo nga karim. Nasaysaya at laangan na ipanaw kong dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga iso dati agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulitag dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, Mala. Uston dalin, wan. Di ka nagsangit. Mala. Oh my God, taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janet. Pudo matimbakin ko na. Sikati last. Sikati maudi at chicks ko. Di ka na yunan. Kan isukat at chicks ko, Janet. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Si Kanti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Si Katay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam si Kati pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ako nagpaari matuuray asin. Hello, Janine. Apa yung imawag ka? Adak pala dito balay. Ano to, Rasen? Kunang adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya kan, Janine. Naladawak anak kariing. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ay na.
Awanti naramid, main. Jak laang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numang nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapatpatripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyom. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasuron na talaga. Kasla mapagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay toy. Awan ka rin ba nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na tayo jay. Di wala man nagpatpat na, kasanda maturog, tagasawa dakit nga ron. Ha? Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditi ka sa pampanunutom, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti bagana ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa ken dat dumapay. Agtang nga ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksan ni Rohel. Ta agpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-tawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, anya to orasan? Alas 11 itirabi. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasa mo tin tinaturog. Diyan arot kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, tagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apa nga simbakit mo tinti saka kon dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin. Anay ko, nagsakit mo tanti saka ka. Kat numarigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang maneho no kastoy. O sige, intun bigatan nga agawid ka. Agtumara kiti hakas ka. Barang pumipyan mo damdama. Taagawid ako rerabihin. Apa nakmanin ti asawak no siya kagawid dyanin. Sapay ko matamaawatan nak. Wan. Anday ko. Anday ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anday. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istamba ki balay ti may saka trabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At sindak amay kontra ti sakak. Iso asimuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot ngamin ati sako. Medyo limtag pa yun eh. Sige, mangan ka nga rudan. Mabsugak pa. Pinakanak di ka trabahwak dalay. Dahito ti agas mo, Rohel. Agtumarkan tap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dahito yung kumamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak.
No adda na sakit nga rek nam iti bagim, siyak ti mga asasikaso kanyam. Wain, amok dagiti arigrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagiti anak ta, kat kun ipakpakita kanyang. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga din. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpat gakunin dagiti anak ta. Katsak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan, madamdama, agbabawi kan tumanay. Oh, luk-lukwen na kalajay asawam anak ko, all-ulawin na ka. Saan matkit di? Tamarek nakmat no sinserti pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-dawat iti pamakawan no kwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now, nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahong tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mga agpaiso dalin. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak namin tibagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang nga. Masapul nga agpaubiyang ka nagpapintas Ha, ni, di ka trabaho akto mo awag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Oh, kita ka man eh. Pari dagol tinagan ti mo awag. Dito, Sino nga data nga paridagul? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Sung batak ti awag ni pari dagol. Mapanak ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo nga'y, Ruhel. Uro-urayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan eh. Agpalasak na bit. Ha, sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa namanan, Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan di gatangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanya. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakan nak ni pari dago. Sige, agpalis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madla ka ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayang man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo, mahal. Intong pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo to ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasya rida. Simro man ti sakit ti sakak. Kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Tasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti
Ado, bukbukal. Ah, si Kaman? At ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo dagita. Loka ka talaga, Janine. Impamuspusan ti pa nagtali na ni Rohel iti dagos mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa ang nagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay lang di tadagos ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman iti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman nandiya sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no diya katrabahuan na. Nasukir to mo nga miday asawam. Amo na ang maiparay ngam sidaun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na iti balay ti katrabahuan na nanang. Janine, agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orahin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan na ko, Janine. Urayan tationg nga panawan. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Ay sus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan asawa. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin ken kwa na. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kaya't mo nga gawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong alaan nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Ikunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janine. Riribok tinaramid mo, Janine. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan na ko. Apay nga kasta ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga kasta maten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Ditakan! Pagtitay dya babae dali. Di mo patpat yun dya. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Oh. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari ka nga agbalbalew kan. Ngamawan latamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di na kumama panawan at alin. Di mo ipano dagit anak ta.
Maasi ka kumamit kanya. Ayaw ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawandakan. Dalen, mabit lang. Agsupli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalen! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapu iti naramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga gar-aram kinkwana. Ha? Panangkunak, lipatan mo jagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahan mo itong tipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayon no sa din no abanda ti ayan dadalen, tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kisisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunak. Kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonem kumaday ta baraw. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, ada, asino da ka di? Ada ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Ada ka magkaya manhilto. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuma. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala anak, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata di naktulok kwen hilto. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayatang ka unay. Nanang, Anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta at pakada kong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wang, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hilto, ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibagakon ti agpaysuken ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan ken ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Apay nga ron nga'y analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't ayano makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapnuan dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Day, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man hindi anak mabakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day, tapnuan da kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandan nagsinyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta.
Ububig nga dayo ngam janak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga road. Wala ngam, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man dya. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay nakauldag. Di ba, apo? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Deket anak tante mang biyagan ko na. Naglalaingan na ngay. Oray sadan, no kasta mo laeng. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan naktaapakanan ni Diyay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo ilan dagiti gargaro na dito'y balay. Ag nauden dito'y balayan ako. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabtan ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naitaon kumutan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da paglugana mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, wenilen. Agwa, agurigur nga ni nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na, yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Iso adida kam kumamot pag sinaan. Maginin nayat nga. Si kalaang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtaggadam. Adda ka dito mabamban mo kamang isa-serve iti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang iji balayo na kauldag. Nagswerte na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakil mo kag trabaho kami latang auray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latay iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay, nagdakkalan na karnay ngam sa duman. Sinaamon day jay. Kasta makanayan. Awan laki, agat-atap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ni nanang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na kiti kwartana? Ha? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbay-bayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam giday. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo.
Pada sa makabilan tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kwarta? Amok nga tulong na iti bangkaw. Purak to ba iti balayin ay? Adal na ka Manildo. No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kay mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kunamladay ta. Kung ipatay mo, no? Mabukaw iti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetom kanya. Sadot ka lang arudan. Artag kapay. Isong agsinatalangan. No kasta, pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola, naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday dya lalaki. Ay na, nagsaya atan nadamagday ta, apo. Anya din nang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sadot anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya! Nagsaya atan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Inka bang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Na. Kasi ka na timapan. Kita man no okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastasot yun, nanang. Nagsiksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Ano, papanan nyo, aya. At daimit ko at tao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldawan, anak ko. No, kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto kuman. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadut kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimidiaga nga nagalas magkayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni mang hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabaw niya. Numakiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukin ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya't na makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya't na makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya't tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan. Tapno saanan nga agsubli ditoy. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko.
Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod ala kay ti pinili, tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing ti nakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatin ang makiasawa kayo, ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya! Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga ron ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso ajak kayat ang mapukaw ka itibiyag ko. Ay nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko an ubyok. Ay ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya, Nani, ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. mamati nga ta. Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan dito balay, tata. Di matimbagak ka di kayo nung umay dito, eh. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan, eh? Kuha anak ko. Adday pudnumikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kuha ngamin. Sorry, no italaang nga ibagak da ito kan ka. Kuha ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakit wan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso an natayag akmat. Ape nga rin akas ka ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Si ka babae. Ha? Kung namilya na pintas ka may. Andreng. Ay na, no di na kayat na para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw, ah. Ni, sa anak mga aguyuyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga, ma'am. Nakarkaro pa, ay di ka kayat ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayon. Ay, Andreng! Papanamon nga ay! Mabit lang! Yahaw! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andreng. Nangyagyamat dyan baga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wanan anak ko. Saanan? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Ketawanan ti agaram kanya, anak ko. Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibyak, ah! Haw! Ay! Jak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ka mga numa-overjoy ka, kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya.
Ay na, ay sos! Naala konti na pangabakak iti raffle draw, bakay! Ay, inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau, iti awan ka is-iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas naman kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastos bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam, tapag negosyo tano isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang iba utam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? Ay, di ka man nagbalin apiluso po bursyaw. Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Ada makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Sa tanto mapan ag-swimming bakay. Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, may ayakan sa. Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kanti kitaan dagiti kabay ta. Malagaron. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderim amin na nakayat mau ta damit pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Anya mo tikas na ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbay. At Bursaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y may. Ay na, talaga aswerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswerte ak. Apay, manok na pangabakan nyo aya, iti dadya rapil raw. Damag ko dakil ka raw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga min tayo nula ka na tayo. Bagsak presyo, may. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na tatabro siya. Nagsayahat ka. Saan kagayam anaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yo asa nga pamilya. Tawang ka nga trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tatabur siya. Awan ang yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, Mike. Ado, at utang mi ini. Iso nga ambok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadagay ti marigrigat. Share your blessings akunada. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si Kamagayang Bursaw.
Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in-order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbagman. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Kanami na na masapsapol ni Jay kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, ta siya konti mang bayad. Umdasan, ti do akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka ito nyo. Itasawa minto nagkapsot kaya. Ay, naada kwartami na. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwak ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki. Baka mo kang ano na borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitad mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itad kantumet nga itad iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat ka dagiti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tadaman ng parapil ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanan wano saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay ti grasa kan ka. Iso apatsik abang nga bakak tumanin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam, ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon ti inabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababain iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidag. Sa anak nga tatakaw. Isungawan ti rumbang apagbay na. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uy! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kinagiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kayat natagilib-libray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sa rakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatang. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingpot ka gaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambaw, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo amay. Awan pa'y pakakitaan mo. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko mait. At least, intulong ko. Saan ko nga imbisyaw? Kay papanam nga raw.
anyat mapan mo gatangang. Awan. Basta nakpaduan ito'y nabatbate ako ang tata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwak ko may tinuang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kay. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baraw. Ah! Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang ada tay basay ngay duldulin may. Ngaminala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi nga barangay. Anya? Ang dapustahan, hindi kay. Ang mga nakipusta. Anya? Awawisin lang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga hindi tinapanan na. Insa bagay. Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyat. Teko nang jak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kaglibak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpay sugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw, di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pay maigatangan iti sidaun. No ko naktumit nga may negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Nyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaan, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka, taawan mat maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, lahat rumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalangguan. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tad adala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tatara nun mi kanibakay. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingaya na matad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayo, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwarta. Idi sakyadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itad ko adagaws. Panunutom kumamit nagitid intad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarong ba nga subalitan na kumita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Yala, agsubalit ka.
No anya tintulong ko kan kay day, iso umay, ti iso balik mau. Ay, ladingi, tagtata, ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga singiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yo na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaul, asorwan nyo timang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmat tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mo't pinilit ide at imulong kanya. Ha? Si ka mo't tinang ipilit iti radya kwarta. Isungawang basol ko rin Apay ngamin ngayon mo kanya. Injulan mo kumaan, kasta mo lagay ang masiniram dagiti titan mo tulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititit ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata iso tiag diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo, apay nga asiniran nyo tiintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron tiag kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramidan nyo ita kanyak. Tanay, awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balay, awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatat kao. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka mo gayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo lakuman ti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, ang trabaho kakitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi ko maiti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga rin na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, taay ayat mo't nga rod mana. Day taka ngamin ta naisam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang tikabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise.
Isu nga agabrod ka kid tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tan tumod itilugan ta. Kat no makaurnong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y ana imbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Ano usam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kun kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo, kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kun kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguro. Alaman nga rod manang. Kayat ko, no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw, no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom, tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat tadyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukan. Tada mo sadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay, ayaten na kanula. Unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena.
Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, ah. Di ka garamit itisan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Ang trabaho ka. Saan nagaputa adda ija abroad sa anak me katang senyorito kamitag. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasan ka naragsak ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun ah, basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ah, ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot a baon kanyak ah. Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Elena. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka. Nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo ti mangi baon-baon ken kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy dita balay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalay. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot, tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya, ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay na, awan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang, kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya day ta Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dali. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? No, ibagak awan. Kaya't nakadalin.
Anay ko. Apay ngagsipat ka nga. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damot riknam kanya. Iti dahito kinagwapok. Saan na maaway stiriknam kanya? Oh, imposible ah. Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot laan. Ah, pumanaw. Ang amok talen. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, Tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pamadakas yula ang daytagan ni Freddy, Tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taulti mo, kamsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kung panunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di balay. Lipatem langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, Tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maramid, di bagbagayo. Saan Di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dito abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga Rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti ornong mo na niya, Lena. Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon ng agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kisaanan nga maw awag kada tayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngag jay kabsat mo. Masya na kanilina, tawang mga rod na talagad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Day jay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Busy ak ngamin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti day dya lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Patpat jam. Kanulbud day dya lalaki.
Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto ang nakakaasi. Iso adenggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Pilipinas. Wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak da ijay lalaki? Sadot kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek san da ijay a foreigner. Ta, alaan nakano ijay pagilyanda. Ah, talaga? Ayun na. Mayat nga ron ano kasta Lena. Tapuriner to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di nakan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw akong manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day dyan. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Kasta, asawaan na kan, ti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man ang malpas ti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro, pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak kaw. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si ka magkayam tinagmaneho iti dayta atrak. Apay anyat intulod nyo di takaru ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Adamot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo ken kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen kanaw. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay,
No kasta, adamang nga rod karbangan ni Lena iti dayja balay Wan adagastos na ijay. Hello Lena, kumusta ka mutan nga dita sidong da asawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid ako dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon, nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang, panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat ti biyag dito Pilipinas. Basta agawid akong, sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay naanak ka. Apay nga yakas tamot kan tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana nanakaw. Kasano adyak kumutong, kat imot-mot jay asawak. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam na ijay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyaman ak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabuti na kun. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Mga no maurnos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ka. Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang ba? Naibusan, ta nanginginamat ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la apisaw ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadap kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaam mo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana. Ang kinapuno na kat awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan.
Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pa'y laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnungnan, ta itad namot aminan asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti bataw. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't na itan. Ala, inta sabtunay, ta itaya ta adagusan na iti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbaing. Kumusta ti trabaho mo iti nagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanda, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahyan ka iti kada kinsinas ken katapusan. Ay wan, nagsweldo gaya man jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilik. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwartaken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakay. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pagusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan ka, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta ak dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalistaak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tati agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga.
Ha? Anyat your orno nga mayamanang. Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, adamot pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak danana ang kantatang. Ampundak lang mat. Isu nga si katagastos iti balay niya. Ure ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken ure siya, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos iti balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwa da. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay wala na ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato ta, baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yon kayon to nga umumay. Malanga road, sikat makaam mo anak ko. Anto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, why? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnungag to na awanan ti paggastusak, nanang. Kwartaman bakit? Kwartamanan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado ngamin ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit aluti na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Ada na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamat your ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan, ngam di ka pa'y lagbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti saka. Agbayag akpa iti napaot, baka... Nay, akin kotse tinagluganam asimang poet, manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasayat tadan service mo ama pa nagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan mait itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmanayhaw.
Agpasuruak nalakalaan mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangimaneho manang. Tano mapanta ang trabaho, idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang ka mat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga ron more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure kanananang kentatang mo ti pangtudak. Agidulin ka mat nga men ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga ron manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornong ak manan da jay tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka. Saan ba apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw, wano 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod di tapuso. Han nga kumporme. Ibagam tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga ron, mangtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balik, day off ko ita iti kumpanya pagtrabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Si kati nalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Salamat mo na, manang. Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasuruam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, no kas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga saan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano daduma saan nga agawin? Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnong adagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akasinjay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen.
Bakit tanong ka nga naglain ka pala nga agpangag? Bakit mo ti kasta nga ugalay? Naa. Sapay ko di nagtulukuan, Jessa. Syakit di ti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taadayo nga ubing ka ngam kanya. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod no na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. To siyempre, driver ak lang. E dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawid ako may lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay, katuan nagpakada ka ni Joe opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramating agawid. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay, sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot si awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, no kasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadatala ka ay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wen tatang. Madlaw ba't nga ubing ngam sika? Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kitayo ata. Ado ti karup-rupa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit kitayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply-klangan nga abroad. Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tiag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para ka natati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti ado no makabrudak. Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap na adaw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man na. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti may mayat. Padasak nga idamag ka na kajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita am na sino timanggat ang ijay lugan ko niya.
Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan itilugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may sa alotim. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod adda mo nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Lakay, imot tumag. Anyangay ita. Nat, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ita, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo balik ti kastoy? Ang nagsawal ti dito alaman? Ha? Agore ka. Isang samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo balik ti kastoy? Hasal, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumanti sa. Di ka na nag-wait. Uy, umay ka man kinita, rakupin ka. Ay, nga malay tara arakop data. Isublim ti naglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundan. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linas-las tuganak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki dyan lugar mi. Inak isalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka.